Yes, nongeye kubashimira mwebwe mwese abakomeje kubana natwe no kutwereka ko dushyigikira umunsi ku wundi, mbifuriza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda zanyu zose, Nyagasani abahire mu byo mukora. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe bimwe mu biri kuvugwa cyane ku isoko ry'igura n'igurisha, turagaruka cyane ku ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool ni imwe mu makipe arimo aravugwa cyane cyane ku isoko ry'abadefanseri, cyane ko ikipe ya Liverpool irabizi neza ko umudefanseri wayo Ibrahim Konate ibyiwe bitari byasobanuka neza, cyangwa se ko batari bumvikana ku bijyanye n'amasezerano mashya, bityo rero nayo yatangiye kugira abadefanseri scouting cyangwa se ikurikiranira hafi kugira ngo izabinjizemo baze gusimbura umudefanseri wayo. Bivugwa yuko ashobora kujya mu ikipe ya Real Madrid cyangwa se akaba yanakwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Nayo ikipe ya Real Madrid murabizi yavuzwe guturuka muri sama ishize kugera mu kwa mbere kivugwa, kugera n'ubu ngubu hajemo noneho ikipe ya Paris Saint-Germain nayo nk'imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kuba yatwara uno musore, bityo rero nayo yatangiye gutekereza barimo Mickey Van de Ven wa Tottenham nk'umwe mu basore yakwinjizamo kugira ngo baze kumusimbura. Harimo umusore kandi w'ikipe ya Tottenham nawe umaze iminsi akina mu gihugu cy'Ubudage nk'imizanyo mu ikipe ya Hamburg bita Lukas Skovic, umusore w'umunyakroatia nawe ukomeje kwitwara neza. Hari amakipe menshi kandi harimo Barcelone, Bayern Munich n'andi nayo arimo uvuga ko ashobora kuba yagura uno mukinnyi. Hakazamo umusore w'ikipe ya Brighton and Hove Albion Van Heck urimo wifuzwa n'amakipe atandukanye, harimo Tottenham ndetse n'izindi, nayo ikaba ari imwe mu makipe ashobora kuba yamusinyisha. Ikipe ya Liverpool kandi nayo ikaba yongeye kuri liste umwe mu badefanseri beza muri ino sezo, bagiye bagaragaza kwitwara neza no guhozaho, bagafasha amakipe yabo mu buryo bw'imidefandire, ibitego, kwasistinga ndetse n'ibindi. Ni umwe mu basore b'abayobozi muri kiriya gice cy'inyuma mu ikipe ya Bournemouth, mwita Marco Senesi. Bikavugwa rero ko ikipe ya Liverpool yaba irimo ikurikirana hafi iby'uno mudefanseri w'imyaka 29 kugira ngo irebe ko nawo yamwongera mu bizifashisha Anfield. Harazamo kandi undi musore umwe mu beza bariho kuri iki gihe, umusore w'imyaka 23 w'umufaransa mu gihugu cy'Ubudage ukina mu ikipe ya Leipzig, bamwita Castello Lukeba. Ni umwe mu basore nabo ikipe ya Liverpool iri gukurikirana hafi, gusa nanone si yo yonyine imushaka kuko byaravuzwe ko ikipe ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Chelsea ndetse twoze tubigarukaho ko na ikipe ya Dortmund nayo yaba yatangiye kumukurikirana hafi no kureba ibye, cyane ko ikipe ya Real irimo iravuga ku musore Nico Schlotterbeck wa Dortmund ko ashobora kuba yakwerekeza muri Real Madrid. Rero nayo igatekereza ko Lukeba yaba ari umwe mu basore yakwifashisha. Kuri urwo rutonde hagaragayeho Antonio Silva kwifuzwa cyane n'ikipe ya Real Madrid, ariko Liverpool nayo nka ekipe ikomeye yatangiye kumutekerezaho. Kuri urwo rutonde kandi haragaragaraho umwe mu basore bari kwitwara neza cyane guturuka mu gihugu cya Equateur, gusa ubu ngubu urimo ukina muri shampiyona y'Ububiligi mu ikipe ya Club Rouge, Joel Ordenez. Bikavuga ko rero nawe ari umwe mu musore ikipe ya Liverpool ishobora kuba yatekerezaho mu gihe irimo ishaka uwo yaza kubisimbuza Ibrahim Konate. Ngayo nguko rero byinshi biri kuvuga mu ikipe ya Liverpool, turaza gukomeza kugenda tubirebera hafi n'andi makuru atandukanye ku by'isoko ry'igura n'igurisha. Icyo usabwa wowe ni ugukanda subscribe, ukarakinga ino video, ubundi tugakomeza kugenda tubana no muri video zitaha.